ikintu cya mbere ndashaka kubereka procreation uyu muhungu akoresha mu kumanipira hamwe na mama na bene wabo ba marume aribo banyabyinshi. Ndabereka ndabasomera iyi procreation hasigaye ufite ubwenge wenyine yiyumvire. Uyu muhungu we bamuhaye uburenganzira, noneho uburenganzira nawe mama abuha wa muhungu. Ese umuhungu bundi abantu batari kumumenya mu basobanurira. Uyu muhungu yitwa Munezero Fideli, namuvuze niwe nyiri bayazana. Mukaba mupfanike. Tuvukana kuri mama ariko kuri papa nituvukana. Nibyo by'ibi bibazo byose gusubiza ikibazo warumbajije ngo uriyumvisha kuko ari nde uri gutera ibibazo nawe kandi kurabibaza ni kwa kundi mwarimu abaza ikibazo azi igisubizo. So ibi byose ni mama niwe kibazo. Bibaza n'undi yakwibaza ibyo bintu byose byabaye mwanya kubera iki uhisemo kubizana kuri mutandao cyangwa kuri social media? Urakeka ko aco biri bugufashe kubishira hano? Ndagusuhuje nkwifurije igitondo ciza we bukeye ndetse nabugorobye, nkwifurije umugoroba mwiza bivanye naho uherereye, ngo amahoro y'Imana akomeze abana nawe. Dusuhuje abanyamurenge bose aho baherereye, dusuhuje abanyamasisi, abanyarwanda ndetse n'inshuti z'abanyamurenge. Abanyamurenge bose batarutugara namwe tubahaye yambo, ndetse n'abari ku rugamba. Imana ikomeze barinde kandi Imana ikomeze ibishimire. Uyu munsi ndi kumwe n'umutumirwa subwa mbere tumwakiriye hano n'ubwa kabiri. Reka dutangire tumwakira atwibwire hanyuma tuje mu mwandiko wacu uwo munsi. Turakwakiriye wa. Urakoze kunyakira mu nzu yawe no muri ofisi yawe. Yego yegereze mikoro. Sinzi ko nsubira kwivuga. Byaba byiza. Ya. Nitwa Kimararongo Manuel, ndi umusita umugwera. Ndibaza ko ari ibyo. Ndishimye kubana namwe. Asante no kutwiyegereza. Ariko hari icyo nkosora, wiyegereje abantu bose bumva ururimi wibagirwa n'abarundi. Abarundi ntago mbiyegereza. Kubera iki? Abarundi ko baraturasiragura kandi ari iwacu nimba mbavukamo. Nturi umurundi. Sawa urakoze. Abarundi impamvu tutabiyegereje bari ruguru rabizi. Ibyo tugiye kubitindaho icyo baba bakora urakizi, uri mukuru umugane wa wundi ngo sinkubwira ngo byinshi turi muto. Ibindi byisobanura mubundi nagaza mbaramutse ariko mu busanzwe gusa kubera iyo mpamvu simbaramutse. Tuzobaramutse baravuyeyo. Nta murima baba baduhingiririye, nta musada baba badusibye gusa kutwangiza no kutwica. Yego nuko Kimaro umeze wa ndaho ndakomeye. Duherukana mu kwa 11 kabisa. Umwaka ushize. Umwaka urashize. Umwaka ushize kabisa. Ni Kenya nawe urayizi. Hano naho haba hameze nabi. Haba hagoye cyane. Ni kupambana. Ni ukweli. Duherukana umwaka ushize, ubuzima bw'ahangaha no kwirukanka duhiga. Bamwe baravuka abandi bakaryama. Ni kwisi yose ariko si hano gusa. Ubuzima ni ngombwa. Ni ngombwa kurwana ku buzima. Kandi nabi birizivuga ngo udakora ntakarye. Uyu munsi uko wambaye maruni hose ufite ubuhe mukutana. Uniform neza ya indi nane. Ndibuka tukije mu masorte y'ikorari. Bakavuga ngo nagatana muzambara ngo bisanzwe, ngo ni posho ngo mwambare bisanzwe, ngo ninga mwambare ngo uniform isa. Ibirato bisa, ipataro zisa, amasimi nsa kandi mwese mwiyogosheshe kimwe. None nawe nabonye waje wambaye ink'amakutano. Ni nk'ay'umukutano. Buriya abize mu Bafaransa cyangwa se abize muri systeme francophone, buriya imyambarire igiranga icyo umuntu ari cyo. Yego. Buriya uko wambaye kukuvuga ukuri. Rero nta makutano, uku niko nambara, uko niko niyo choice yanjye. My choice, my dress. My dress yakwambaye neza. Urakoze cyane. Wambaye neza, hari igihe usanga umuntu yambaye imyenda ihenze ariko ntabegwe.
undi ugasanga yambaye agashati ka magana angahe n'agapataro ahubwo usanga araberewe wambaye imyenda ihenze kandi uranaberewe. urakoze kabisa. ntabikubwiye. Burya kuberwa ni mu mutima, ntabikubwiye naba mfite ishaza. ni kuba satisfied, kunezezwa n'ibyo ufite. Buriya nicyo kintu cya mbere. uko ni ukuri. nawe wishimiye ibyo ufite kandi ni byiza cyane ni byiza cyane kabisa. yego. Kajedo bameze gute abamasayi? baraho ni amata gusa n'inyama nyinshi. akaba arati bakunda inyama. bakunda inyama abamasayi n'inyama nyinshi kabisa. bakunda inyama kabisa, naratangaye. ibo ndagira ngo ntagiye bataza bazirya nizo mboga zabo. ariko gabura inyama si nziza, wari ubizi? ni buriya nyine umuntu afite uko ateye. buriya ushobora kuba bamwe ntuzirye ukazirya rimwe mu mwaka kubera impamvu runaka, kubera nyine kumenya kuko atari nziza nk'uko bivuze. buriya uzwi inyama wariye cyane usaza vuba. hari icyo zangiza kuzirya cyane. nigeze naje kuhagera rimwe ukamusanga umuntu yokeje iziko ukamusanga wokeje ihene yose. abaza bamafata ihene bakayishyira ku cyokezo, nta birori byabaye gusa ngo ukujye tukure mbuzi. bakagira n'imico, n'ibintu by'imico yabo byo guterekera n'ibiki. iyo inka ziba zibagwa, inka nzima ikabagwa. apana imwe, inka 500, inka 10. uzi ko twebwe ruguru ndi kuko bigira nk'ukwezi. hari ibintu bajyamo by'umuco wabo ukwezi, ngo ni manyata. ni ibintu bemereramwo byabo, ni ibyuka byabo bemerera. so bifata ukwezi ku buryo ugendana n'umugore wawe washika, iyo uhasangana n'abandi nabo bagendanye n'ababo, bagafata uwawe nawe ugafata uwo wakunze aho ngaho. ku kwezi kose akava afite inda cyangwa niko akamutwara bakararana neza cyane, kandi nta complain. niwo muco wabo. hari abantu turi umuco wabo. ese ko twavuga ngo ni mwiza? buriya umuco, hari umuco mwiza, ni umuco wo mu Mana. kuko nawe ubwawe uriya so mu Mana. ubwo kera washubije. ni ubupagani ni ubupagani. nabonye n'abagande hari bamwe bagira uwo muco. birahari. ngo waje gufiyansa umukobwa ngo bakabanza bakaguha ba nyirasenge. ibintu nyine bidakijijwe. nuko n'iwacu ntuzi ko n'iwacu hari nuko nawe wowe ntuhari. umuco ni ikintu gikomeye. umuco ni ikintu kizatugeza mu ijuru kikanarimbura abandi. umuco ni uw'Imana. umuco, iyo bavuga umuco, reba ibyo amategeko y'Imana. usomye n'Abalewi, Leviticus, aho icyo gice c'18, 19, ibyo bipande, urareba ikizira kuryamana naco kugeza ku nyamaswa. ariko kuri uyu munsi nimba umuntu afata umukazana agakazanura akinjira mu itorero bikaba kazimye, mu muco wacu biruzuye, agafata undi. kera uwo ni umuvumo. uko ni ukuri. nuko icyambere ndabanza nkwisegureho, maze iminsi igera mu kwezi ndagira ngo tuburana. duhana gahunda tukaburana, duhana gahunda tukaburana. tugenda duhana gahunda bigenda bipfa, tugenda duhana gahunda bigenda bipfa kubera impamvu z'umwanya. umwanya wino urawuzi, nanjye ndawuzi, yewe n'abantu bose bari muri Kenya imyanya yaho barayizi. nabonye uyu munsi ufite ibintu bisa n'amadokima byinshi. ibyo bintu bimeze bite? noneho twinjirega mu cigwa c'uyu munsi. umwanya ni koko, umwanya ni ariko iyo ubonetse abantu bagerageza kuwukoresha bivanye n'uko ubonetse cyane. ibyo wabonye, ibi bintu ubona ni ibyuzuza kuri birya cya kiganiro twagiranye. kuko harageze kuko abantu ubu turi muri digital, kandi turi muri evolution. ngira kurabona ibyo ibyagiye biba amateka y'iwacu ibiri ko bigaruka
kurabona Afurika uburyo iri kugenda yikura mu buretwa kubwo kumenya amateka y'ibintu bakashira ibintu byagiye biba abantu batabizi cyane. rero hari amateka natwe dushaka kuko abantu babona bitava mu magambo gusa ariko biva no mu kuri. Na Bibiliya iravuga ngo nitumenye ukuri niko kuzababatura. hari ikintu, hariho uburyo butatu ubundi kumenya kuba success. Urufunguzo rwa success ni ubwenge. Urufunguzo rw'ubwenge ni ubumenyi. Urufunguzo rw'ubumenyi ni ukuri. Okay. So iyo ufite ubwenge ukagira n'ubumenyi ukorera mu kuri, kuko ubuzi ngo ibyo ndiko nkora byose byanga byakunda hari ingaruka yabyo, haba kuri generation zingahe ariko byanga byakunda ingaruka zizaba. Rero niyo mpamvu ukuri gutegerezwa kuja habona kugira ngo mistake yagiye iba, amakosa yagiye aba ntiyagira abazasubira kuyakora. Ko nukuri. Yego. Amakuru ya mbere nabonye asa nayo kurega. Niko twabyita. Si urubanza buriya? Ni urubanza. Wowe ico urega niki cyangwa se icyo unenga niki? Sinzi kuko ari ukurega ahubwo ni ukuzuzanya. Kuko ndibaza kuko ubwo duheruka twavuganye mu magambo, hariho abantu bakoze amakomenti mu butandukanye kandi bazi ukuri, bavuga ngo ibyo si bikwiye. Nkayoberwa rero ibikwiye ibyo ibikwiye ni ugukomeza kuguma guceceka cyangwa ibikwiye ni ukuvuga ngo ibikwiye mu bwoko bwacu ni uguceceka, kurenzaho ugaceceka mu bwoko bwacyo. Nawe urabyemera uko? Oya, simbyemera. Umunyamakuru nka professional simbyemera. Sinzi icyoba impamvu woba warakoze uyu mwuga kugira ngo noneho ujye ushira ibyifuzo by'abantu n'abarengana ku mugaragaro. Rero hatabayeho kugira ngo tuve ibuzimu tuje ibuntu, hatabayeho kuva muri mu mitekerereze y'abasogokuruza n'abasogokuru kugeza kuri ba papa, tugashaka gukomereza muko babayeho, ndumva turacari kure kugira ngo tube developed muri systeme zose cyane. Rero si ukurega ahubwo nashatse kugira ngo nuzuze umuntu wese ufite ubwenge aratahura ibiri ko biba. Niyo mpamvu rero wabonye nashatse kugira ngo nawe wenda ngushire nawe muri freedom, utitwa kuko ukoresha ikiganiro utabanjije gukora ama investigation cyangwa ibiki, kugira ngo nawe ube free. Niyo mpamvu wabonye ndakweretse ibi bintu. Okay, isa n'udusomera ndaza kubifata ku ruhande, nzaza mbigaragaza mu kiganiro. Ndagenda mbigaragaza ibyo wagiye usoma, ibyo wagiye uvuga. Ndibaza burya duheruka kuri cya kiganiro navuze ibibazo twagiye duhura nabyo mu muryango, mbagaragariza akarengane nuko abantu bagaceceka, bamwe bakazi kandi bamwe bakanakontribuwa mu buryo buri demonic. Kuko iyo utavuga ukuri, ukuri ukuzi bikubera icyaha cyane. Aho rero kugira ngo bimbere icyaha, generation izazivuga ngo wewe ibi ni wabitubwiye cyangwa wewe ibi ni wabitweretse, ibyo sinobikora. Ni lazima kuko ukuri nkuvuga ahasigaye nyirako akikosora cyangwa akareka kwikosora, ibyo ni ibyiwe, kuko twese inzira ni imwe. Rero ndibaza ko cyagiye twavugaga hejuru y'ibibazo biri mu muryango wa data, kandi ibyo bibazo bikaba birimo abagabo, ariko abo bagabo bamwe bakaba
badatahura kubera kudatahura systeme byubatswemo. Rero niyo iyo systeme nshaka gutahuza bamwe ufite ubwenge atahure arebe n'ibibazo biri ko biba kuko ndabizi igihe nikigera nta umwanditsi Salomo niyo wanditse mu mubwiriza aravuga ngo buri gihe cyose kigira umwanya wacu. Hari umwanya wo kurira n'umwanya wo kunezerwa, hari umwanya w'ibyishimo, hari umwanya wo guhinga no gusarura. So uyu mwanya dushobora kuba tuwurimo ariko ndazi ibyiza biri imbere kuko kuri ko kugenda kumenyekana niko umuntu ufite ubwenge agenda nawe amenya uko yikontorora muri ibi bihe. Ikintu cya mbere ndashaka kubereka procreation uyu muhungu akoresha mu kumanipira hamwe na mama na bene wabo ba marume aribo banyabyinshi. Ndabereka ndabasomera iyi procreation hasigaye ufite ubwenge wenyine yiyumvire. Iravuga iyi procreation yanditswe muri 2 tariki 20 z'ukwezi kwa 4 2010. Yandikirwa i Burundi. Yanditse no mu Kirundi nubwo wavuze ngo we ntushaka kwerekana abarundi ariko urumva kuko hariho connection. Urumva byabaye muri Burundi. Turi Burundi. Twe twavukiye Burundi, twakuriye Burundi mu Rwanda and so on kubera ibibazo bya Konguze. Cyane. Rero niho yandikiwe, niho hari imitungo imwe ya data. So arandika aravuga ngo ngewe iyi ni procreation ni uburenganzira yahawe. Uwanditse iyo baruwa. Uwanditse ibaruwa ni mama. Ayandikira ayiha procreation uwo muhungu. So unyumve mwumve iyi procreation ikivuga hanyuma mwumve n'ibibazo biriho ubwo mwenyine muragenda mwikuriremwo ukuri. Iravuga ngo ngewe yanditse mu Kirundi kuko abategetsi n'abarundi. Ngewe Madame Mujawimana Anastasia ariwe mama wawe. Ariwe mama. Mpaye uburenganzira umwana wanje w'imfura witwa Munezero Fidel. Ubwo burenganzira nubwo gukurikirana ibibazo byose cyangwa se ibibazo byose vy'amaparseri ari Mutakura kurya 4 aveni ya 4 ibaraba nimero 14 quartier na quartier Kinyankonge. Izo ni parseri zibiri. Ayo maparseri nayo umuryango wacu. Wibuke hejuru yavuze ko ari umwana we w'imfura. Ariko hasi ku maparseri ashizeho mu bwinshi ko ari umwana ko ari ubutunzi bwabo. Ayo maparseri nayo umuryango wacu wa Cubahiro Jacques na Mujawimana Anastasia. Igituma ndamuhaye ubwo burenganzira nuko nta mwanya ndonka. Ikindi hari n'ivyo ndatahura neza. Hari n'ivyo urumva atamenya neza kubera impamvu wenda ya education. Nkaba namuha uburenganzira bwo gukurikirana guhagararira ibindi byose vy'umuryango wavuzwe haruguru wa Rudahirwa na Mujawimana wavuzwe haruguru. Mu gihe ndahari no mu gihe yerekanye iyo procreation. No kuvuga mu gihe adahari no mu gihe yerekanye iyi procreation afite ubwo burenganzira. Ariko sinzi ko iyi procreation ari yumugira kuba icyari cyo muri uwo muryango. Ubwo ni ikibazo wo kwibaza nanjye nkibaza. Yego. Nota bene icitonderwa ibyo byose nkaba mbigize ku neza y'umuryango nakurikije n'iby'umuryango tuvukamo wemeje. nkaba nabyizeye ndanamusaba
kubikora neza nk'umugabo no ku neza y'abarumuna be bose. Abasinye nije imbere Jeanne Kimararungu Emmanuel ari we njyewe. Warasinye? Narasinye ariko izi aya ni amanyanga. Aya ni amanyanga, ibyo n'ibindi uraza kubibona. Uwa kabiri ni Mbonimpa Gorete. Aba ni abapangayi, ndabazi ni abapangayi babaga muri urwo rupango. So ubwo mugerageze mwumve, ugerageze abantu barebe iyi, batahure iyi procreation n'abazi mu mategeko, kuko uwo muhungu yize amategeko. Ni ukuvuga ibyo akora abikorera mu mategeko. Kandi cya kabiri, nta burenganzira ategerezwa gushakisha, gukurikirana cyangwa se kubaka umuryango arinda guhabwa uburenganzira. Impamvu abikora nuko yarazi kuko nta burenganzira bifitemo, bigatuma rero akora ibi bintu byose yakoze. So kugira ngo nkuzurize iyi procreation yiwe yanditse, hariho ibintu yagiye akora by'amanyanga mu mategeko. Yandikisha agasinyisha barumuna biwe, ariko sibo bandikaga, niwe wandikaga kugira ngo plani zabo bapanze zibashe gucamwo mu mategeko, kuko urabiza amategeko yakurikirana n'inyandiko. Ntabwo uvugisha akanwa, ibyo uvuga ni nabyo werekana. Rero agerageza gufata inyandiko zimwe, yikorera inyandiko ku giti ciwe ku mazina y'abarumuna biwe, kugira ngo abashe gusohoza umugambi wo gusenya cyangwa se wo kumaraho ibisigi bisiga data. Izo nyandiko rero nazo nizi kuwatahuye cyangwa se kuwumvishije iyi procreation, yumve n'iyi ngiyi ya kabiri. Iyi ni murumuna wiwe, ni murumuna wacu uri South Africa, ngo ni Kariharya. Uwo Kariharya ni sogokuruza. So yandika indi procreation kuko ari South Africa. Icyo gihe yari yagiye South Africa. Ni nkaho usomye neza yari amusigiye uburenganzira, asigiye mama uburenganzira. Arandika aramubwira ngo njyewe Kariharya Jean ndemeza yuko mpaye mama uburenganzira bwo gusanura, gukora neza amazu mu gihe asenyutse. nkaba nemeje yuko mu gihe uburyo bubonetse bwo kubaka parcelle yo mu Kinyankonge, iyo ni yindi ni yagurishijwe, ubwo yavuzwe, nimba wayumvishije muri procreation yavuzwe. Kandi iyo parcelle yari yasigiwe impapuro zari zifite uyu mwana, uwo mukuru, uyu nguyu. Noneho ngo aje kuja South Africa arabisiga. Nyuma mu kubisiga rero niko kakagakino kakinywe. Aravuga ngo mu gihe hari ibibonetse kugira ngo basanure, azasanure. Uwo ni mukecuru ahaye uburenganzira. N'ibindi byose azabikore. Ubwo ni mukecuru, ni mama urya muja w'Imana Anastasie, mama ukubyara, umbyara. Uyu muhungu wiwe amuhaye uburenganzira, noneho uburenganzira nawe mama abuha wa muhungu. Ese umuhungu ubundi abantu batari kumumenya mubasobanurira. Uyu muhungu yitwa Munezero Fideli, namuvuze, niwe nyiri bayazana. Mukaba mupfanike? Tuvukana kuri mama, ariko kuri papa ntituvukana. Nibyo by'ibi bibazo byose ubona bigenda bikorerwa. Noneho bagerageza ku buryo ikintu cyose data yasize akoze kibe bagitesha agaciro se, kubitesha agaciro, babisenye. Kandi umuntu wese usobanukirwa umurago icyo ari cyo arabizi. Asobanukirwa umurago uwo ari we.
so naho rero icyo tudahurizaho nawe nuko yiyita kuko ari aho ari muri uwo muryango ariko akaba adakora inshingano z'uwo muryango ahubwo inshingano akora akaba ari zo kudiviza zo kumara umuryango. Iyo ni procreation ya mbere ya Karimu. Yandika ku yindi ya kabiri aramwandikira aranisinyira uyu mwana uhamagaye iki kintu ntabwo yigeze agikora kuko ni barumuna banjye turavugana nkababaza ku byo mfite ntabyo bigeze bakora. Uyu akaba ari unkurikira ari mu Bugande nawe yitwa Claude. Nawe aramwandikira aravuga ngo njyewe Rutebuka Claude uwo ni unkurikira. Musangiye papa na mama. Dusangiye papa na mama. Of course wa wundi ubona kubwe wa South Africa iwe dusangiye papa. Uwa South Africa? Ako musangiye mama. Dusangiye mama. Kubera ibibazo bya data na mama byatumye data aja hanze nawe arabyara arazana. Ariko iwe arazana ararera. So urumva kavuyo uko kameze. Nuko aramwandikira nawe yandika indi procreation kuri Rutebuka ya kabiri. Urya mukuru uwo Fideli. Njewe Rutebuka Claude mpaye uburenganzira busesuye mama Madame Mujawimana Anastasia bwo gukora ibintu byerekeranye n'iby'umuryango wacu. Ni nta mbogamizi muhaye ibyo byose nta mbogamizi yanje. Ni ukuvuga ngo mu gihe icyo ari cyo cyose mama akeneye kugurisha mu gihe icyo ari cyo cyose mama akeneye kugurisha canke kubaka akaba yabyumvikanyeho n'abakuru banjye canke abana tuvukana bamwe cyangwa uwo bazaba bari kumwe ari we Fideli. Urabyumva? Cyangwa baza ukera ramunera ngewe ndahari ariko nta procreation yanjye uza kubona. Kandi ngewe icyo gihe nari Burundi. Donc ibyo bintu byose ko biragenda biba ngewe ndaho ngaho mu rupango. Ntacyo mbiziho. No kuva mu Burundi inja mu Bugande ntabyo twigeze twakinanaga umukino w'ipusi n'imbeba. Ngira ubwo urabitahura. So mu gihe bakuru banjye babikoze ariko cyane cyane ashiraho mu gihe ari kumwe na Fideli. Ibyo bazakora byose aramwandikiye arasinya. Iyi procreation ni ya Fideli wumvishije n'amagambo ayirimo n'amagambo ari kuri irya procreation nyina yamuhaye ubwo uragenda wuzuza. Iyo ni yakangahe? Nukuvuga ngo ibyo wasoma turagenda tunyuza mu kiganiro abantu batagira ngo nizo wayuhimba. Amafoto arahari so kubinyuza mu kiganiro ubikamere neza nurangiza ndabicishamo nta kibazo kabisa. Hakaba hari undi murumuna wacu nawe ubu ni uri mu rugo witwa Mahoro. Ari mu Burundi akurikira uwo Claude. Ankurikira ubwa kabiri. Nawe arafata mwandikira iyo procreation. Urashatse abo bose ndiko nkubwira namba zabo kugira ngo confirming udakora ibintu oya simbona se nyandiko zifite wazizanye. Udakora ibintu bitagize ahubwo wo confirminga ugikora ibintu biri profession. Arandika ngiyi procreation iyi ni ya Mahoro. Yandika ngo njewe Mahoro Joseph nemeje yuko famille impaye 500 yaragiye South Africa z'amadolari nkaba mpaye mama procreation mu gihe azoba agomba gutangura mu gihe azoba agomba gukora ibintu by'umuryango igihe nzoba ndahari. Arasinya ararangiza. Ibi byabona biri umwe ari hano muri Kenya. Sinzi ko no mu mentioning nkamuvuga.
kuko nibyo ngombwa. nta kibazo. Ibi byabona yitwa Munyangeyo, uwo ni data wacu kuri ba sogokuru. Sogokuru avukana, uwo ni data wacu, ise niwe uvukana na sogokuru. Yitwa Munyangeyo Christian. Abo nibo, uwo ngo niwe wari uhari. Ibyo biba. So ubwo rero ufashe izi procreation zose zibiri, ukareba n'ijya procreation ya mbere yahawe uburenganzira, hanyuma ugashiraho nanjye uwayingewe ko ibyo byose batabinshiragamo, babonaga wenda ntacyo dakenewe cyane. Gute ndakenerwa ari ngewe nyiri bwite? Ahubwo ari we mfura. Nuko bumvaga kuko hari ibyo ndashobora kwemera ko biba mu gihe bidafite umuco. So muri ico gihe rero bubatse ikintu, no, ibyo ari byo byose uko muvukana, urazi kuko uyu nguyu dushobora kumubwira uko naho twomuha corruption amafaranga, ntabwo dushobora gutwistinga mind yabo, imitekerereze yabo, kugira ngo bakore icyo bategerezwa gukora. So ngewe rero ndi muri abo bantu, mu gihe ukuri nzi ko ari ukuri, ahubwo ushatse wocishaho n'imbugita no kwemera ubuzima nkabuheba, ariko sinshobora guhemuka. Rero ibaze aba bana kugira ngo bakoreshwe ama procreation bose, ngewe sinigeze navuye mu Burundi 2011. Ibyo byose urabona ayo maletere yose azunguruka naraho, ngewe nza kuhava kuko batabinkoresheje. So ubwo nawe injya kuhava, njya mu Bugande ko batabinkoresheje. Bwacu ni ikibazo. Ubwo umufite ubwenge yatahure rero. Ariko suko ntabibonaga umwanya wo kubikora n'umwanya wo kubivuga wenda ico gihe cyari kitaragera. Rero ndibaza kuko mbaye nk'ugusobanurira muri make uwo Fideli na mama ibyo bariko amanyanga yose bagiye bakora, bitirira ngo ko barakorera umuryango. Ngira urayatahuye. None ubwo ngubwo mu muryango wamaze gusenyuka urabishinja nde? Urabishinja nde ibyo gusenya umuryango? Urumva ko biri kose bine bintu birimo amanyanga, hari ukuntu babishaka gushira umuryango hasi. Ko biri kose ntago ari ikintu ciza bigomba kuzana, harimo no guteranya, kugira gutya na gutya, ibyo ukabishinja nde? Hari message yanyandikiye nkiri Burundi, igihe nari nagiye 2018 ndira corona yansanzeyo. Ndiko mubwira ati ibi byose kuko bidasobanutse, arambwira ngo ntawo nguzuke muri bibazo, ngo ntawo uzukemura ibibazo ngo nuwabiteye. Urantahuye? Ntawo uzukemura ibibazo nuwabiteye. Bisobanura iki? Donc icyo gihe nari ndaho ndiko ndeba uko ibintu byubatse, uko systeme iwe yayisize, sanga ari futi. Nico gihe nabonye ibi bintu bimwe. None ngo muhamagare mubaza ama question namwe ntayasobanura. Ubwo urumva nyoherereza izo message ndazifite, arambwira ngo ntawe uzukemura ibibazo nuwabiteye. Mu yandi magambo ngiye kugusubiza ikibazo warumbajije, ngo uriyumvisha kuko ari nde uri gutera ibibazo. Nawe kandi kurabibaza ni kwa kundi mwarimu abaza ikibazo azi igisubizo. So ibi byose ni mama niwe kibazo. Ariko kandi bagasubira akavuga ngo ahari abagabo ntihagira iki, ntihapfa abandi. Of course umuntu w'imyaka 60 na ukaba ufite imyaka 40 na abandi ko baraje uwo karaje kugeza 50, akaba yemera akagendera under instruction, akajya akora amafuti kubera kurengera nyina. Ariko hakaba hari amafuti yakoze atarengera se. Noneho byiyumvishe. Mu gihe wowe wicara ukavuga ati no, aya mafuti twoyakosora twenyine uko turi abagabo, iwa kicomoramo akavuga ati ibyo ntibikunda, mpaka negerezwa gukora ibyo mama agize gute ashaka. Kimaruro, uri umuntu mukuru, uko biri kose ntaco bo blaminga kuri njewe. Niwe uri umuntu mukuru, ibyo wakoze ni ibintu watekereje igihe kinini, ni wowe uzi n'impamvu wawe bishira hano.
ikibazo nshobora kwibaza n'undi yakwibaza ibyo bintu byose byabaye mwanya kubera iki uhisemo kubizana kuri mutandao cyangwa kuri social media urakeka ko aco biri bugufashe kubishira hano cyo ni ikibazo nibaza n'undi wese ushobora kwibaza sinzi nimba wacumvishije nisubiramo ibibazo biri kuba mu rubyaro rwa muzeo cyangwa se mwanya kubera iki uhisemo kubizana kuri kamera n'ibimenyetso ukabizana urabona biri bugufashe iki urarangije ndasoje urakoze cyane nakubwiye mu gihe tuzoza turi muri aka kazi kawe uzinyemerera tujya twinjira kuko twese turi abakirisitu siko bimeze uko ni ukuri twitwa abakirisitu twese so nimba twita abakirisitu twiyita abakirisitu hariho prinsipe zimwe za gikirisitu dutegerezwa kugenderamo ntabwo ari obligatoire kuri wewe kuri njyewe no kundi wese ni buri muntu ku giti cye uko yagiye atahura ukuri kwiwe siko bimeze yego Bibiliya ivuga gute ngo nitumenye ukuri niko kuzababatura ariko kandi uzi ko ukuri kubabaza cyane wa kurababaza rero icyambere icyo wambajije ni ukugira ngo ukuri kumenyekane kubohoka aho njye narabohotse ibyo ntatukwa icyo ntibibuze kuba kimararungu uko ndi kimararungu kandi ntibibuze kuzagera ku cy'Imana yagambiriye ko nzageraho mu gihe nzi ko ndiko ngendera mu nzira yayo icya kabiri community yacu urayizi community y'abanyamurenge urayizi ibibazo byose biza biba ni ruceceka ceceka nuko harabo numvishije bavuga ngo niko zubakwa umwana yaba nk'ubwira umwana w'umukobwa yaba nk'urazinga issue ya situation arimwo nyina akamubwira ati aha ni uko zubakwa renzaho bireke ukomeze nibatahure kuko uzi ko hari abantu bapfa bishwe n'imibereho mibi yo mu nzu kukubwira ngo ceceka uri umwana w'umukobwa ntawe ugenda ntawe ugira iki ubaye mu buzima budasobanutse sobuko karaza agakazanura wenda muri wewe iyo natire ntikurimo muramu wawe karaza agakazanura muri wewe uremeye ubaye ukubaye ko kubera iki community yacu so ibyo rero sinjye njyenyine biriho no ku bandi nuko biba bagize gute bacecetse kandi genda urebe baceceke ndakubwira bafite ibibazo kuko of course urabizi amaraso atari ayanyu nta yanyu biruta kuko muyatunga muzi kuko saa yanyu ariko mukabana mwaremeranyije kuri ko kubana mwitiranwa ngo muravuka ahubwo mushaka kumarana rero muri make ukuri kuramenyekana kandi dutegerezwa guhindura societe ntabwo twobaho kuko urambwira kuko kuri uyu munsi wubatse uko sogokuru wawe yubatse wubatse uko so yubatse ubajije umugore wawe uko nyirakuru yubatse cyangwa nyina siko iwe yubatse rero mu gihe rero twokomezanya uku ntabwo sosiyete yozopfa ihindutse ni kwa kundi aho wowe uzanye igitekerezo twama turunduriraho twese so we need change hategerezwa kubaho evolution mu miryango hategerezwa kubaho impinduka ntabwo wokomeza kugendera mu mateka ya sogokuruza amateka meza yakoze ni lazima kuyakurikiza ariko amabi yakoze urayakurikiza nawe hariyo umugani nza numva baza baca ngo uteme uko se atatemye ngo aritema uwo mugani kuragerageza kuwusobanura urabusobanukiwe yego nawuhawe wawuhawe nimba iso rero nkubaza akabazaho
nimba iso yaragenze nabi nawe ugende nabi kuko urashaka gukora uko so yakoze. Urashaka nawe ukora ibyo so yakoze. None so hariho imigani rero mibi iri muri kaca, iri muri community yacu. Hariho n'imigani myiza dutegerezwa gukurikiza. Ndibaza ko aho ngushubishe. Yego, tugenda tugana ku musozo, ngira ngo iyi page turayifunze. Tuyifunze? Turayifunze kuko turasa n'abakoze igice ca mbere kwa 11. Noneho niki kindi naco ni tuyite part 2. Ya mbere twayikoze nta bimenyetso tugaragaza cyangwa se nta bimenyetso hayogaragaza mu byo hayivuga. None urabigaragaje ibyo hayivuga yuko utari umusazi, kuko ibyo uvuga ubizi, ufite n'amakuru yabyo. Ntaguciye muri ryo uvuga, mbabarire nongere nkwereka kakandika nta kibazo kugira ngo bimwe wenda bishobora kutashikira ku bantu. Uru ni urwandiko rwanditse itariki i Bujumbura, tariki 12 z'ukwezi kwa 4 2008. Uwo niyo mwaka data yapfuyemo, kuko yapfuye ku itariki 24. So ibiri muri urwo rwandiko handitse ngo umuryango wa Cubahiro Jacques, kuranyumva, na muja w'Imana Anastasia. Ibi ninde wari kubyandika? Ni wa muhungu. Nimero za telefone ziriho niza. Ibirimo gusaba guhagarikwa kwigurishwa ry'amaparseri akurikira. Urabyumva? Yego. Guhagarika kugurisha ihagarikwa ry'amaparseri akurikira agiye kuvugwa. Parseri iri kumutakura ku rya 4 Avenue 14. Wayumvishije muri rya proclamation ijya ya mbere yahawe uburenganzira. Iwe aje bihagarika. Ibi yaregaga data kiriho wa mugabo. Yaregaga uwo Fideli yaregaga data mu rukiko akiriho kuko afite ideology yo kugurisha amaparseri. Kandi ari we nyiri bwite yari afite uburenganzira. Parseri iri kumutakura ku rya 14 na quartier Kinyankonge ari we yagurishije, barayigurishije. Kuri nyakubahwa umukuru w'igisagara cya Bujumbura, umukuru wiwo ni Meya. Nyakubahwa, turi n'iteka n'icubahiro cyinshi mu kubandikira tubasaba ko mwohagarika igurishwa ry'izo parseri zivuzwe haruguru. Iyo parseri yavuzwe mbere niyo itunze umuryango. Iyo igira kabiri nayo yaguzwe mu mafaranga y'umuryango. Nyakubahwa mukuru w'igisagara, amatwi adusumira n'amagambo ava kuri uyo muryango atubwira yuko umwe mu bavyeyi bacu Cubahiro Jacques ariwe papa agomba kuzigurisha mu mpisho bivuye ku matati. Amatati ni ibibazo mu mpisho, ubwo ni Chinyamaje. Ni Chinyamaje mu kwihisha. Arashaka kubigurisha yihishe aticaranye n'umuryango ababwira. Bivuye ku matati sorry gato nsubire haruguru. Mukuru w'igisagara, amatwi adusumira n'amagambo ava kuri uyo muryango atubwira yuko umwe mu bavyeyi bacu Cubahiro Jacques ariwe papa agomba kugurisha mu mpisho bivuye ku matati afitanye n'umuryango no kutitwara neza kwe. Ibyo biri mu rubanza rwaciriwe mu gihugu cy'u Rwanda. Ubwo rubanza rufite RC 019/07/TB Nyarugenge.
uru rubanza nirwo rwatumye data asezera akazi muri beneri. So ibyo byose nibyo bitumye tubasaba kugira ngo mudufashe guhagarika ubuguzi bw'ayo mapariseri no guhindura impapuro zirebana n'izo pariseri zombi. Iri rikaba ari ikete cyangwa se ari ibaruwa rigira 4 tubandikiye. Irya mbere twaryanditse le 17 tariki 17 z'ukwezi kwa mbere 2005. Irya kabiri turyandika tariki 30 z'ukwezi kwa 11 2005. Irigira 3 turibandikira ku itariki 23 z'ukwezi kwa mbere 2007. Irya 4 niri mubona. Tukaba tubaye turabashimira nyakubahwa mukuru w'igisagara cya Bujumbura mu kudufasha ibyo tubasabye, murakoze. Ibimenyeshejwe noteri w'ibujumbura, musitanteri wa komine Cibitoki, chef de quartier. Ababikoze Mujawimana Anastase, Madame Cyubahiro Jacques na Munezero Fidel, umwana mukuru akaba anaserukira batoyi biwe. ubwo barumunabe guhera kuri twebwe n'abandi bose, kandi abo bose ni abagabo. Urumva ko ibyo hari ibyoja gukorwa tutabizi. So kuko yabonaga idiri barimo cyangwa mu bibazo byari birimo hariho badashobora kubyemera. So bituma rero iwe akora izi systeme, kuko nakubwiye yiza amategeko, ibyo wakoreramo ni mu mategeko. Yarangiza akabizana akabishikiriza nyina, wewe wamubaza, kuko ngewe iyo mubajije ntama ni igiki tudashobora kwicara ngo tugira ngo baza nyoko, yani akagusimbuki akakubwira baza wirukanka kuri mama, nawe najya kumubaza mama akambwira ngo sinzi gusoma no kwandika, ngo bazuriya wakoze ibi. Urumva uwo mukino? Ya ibi bariko bahagarika nyiri bwite wenyine gukora uburenganzira bwe, ariko ibo baragiye barabikora. urumva nawe noneho nawe uri umuntu ufite conscience, ufite gutekereza kubera iki ibi bo babikora kandi ari byo bagwanyaga gukora. Ariko byo byose bivanye kuri ajya amaprocreation yose, urabona kuko biriko biganisha kuri nuze nyiri bwite. Noneho yaramaze kugenda, yarapfuye, asigaye basigaraye muri tere rero yuzuye yo kurangiza inshingano zabo. Yego. Reka dusoze. Katugushimire. Nanjye ndagushimiye. Katugushimire ku biganiro ciza tugiranye. Ubwo abumva bumve. Habwirwa bake akumva beneyo. Katugushimire. Sibye ko uri umuntu wacu tuba tugufite cyane. Kandi tumaze kugira umubano wihariye. Ko ngubwo ico kiganiro kije cunganira ico twakoze umwaka ushize, bagutera amabuye bavuga ko ibyo uhavuga utabizi, ibyo uhavuga nta bimenyetso ufite, kandi watubwiye n'impamvu wifuje kubishira hano. Twabyumvishije byose, byinshi twabyumvishije, kandi twakumvishije cyane, nawe urababaye. Habaye pe ntabwo worohewe. Reka tugushimire rero ku mwanya wawe no ku kiganiro tugiranye. Imana igira ibyo ihindura kugira ngo ibyo bintu bibe byiza, bihinduke, bimere neza, ako karengane kaveho, kugira ngo nawe ugire amahoro muri wowe ndetse n'abarumuna bawe. Siko twavuga. Reka tuvuge ngo amahoro mu mutima, amafaranga mu ikofi. Ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao. Imana ikomeze barinde. Turabakunda cyane.